Mon sang sang le tlang sang sang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai kan bu ka cheu Kamala Harris in President Charles ala November ni somni zirtop ni khan US Vice President Kamala Harris chuan US history ya maiche acting president masaber din mon lo turin US President Joe Biden chuan President Charles ahlan tatlat mai President Joe Biden hi tarchak vaklo le medical checkup ngai ania checkup chung hi ni engemaw za ta ngai dona Vice President chu President thuni na lokeng ko turin ahlan ta ni John F Kennedy thani khan US Constitution chu avoi somni le panganan amendment siamania chuta chuan section thumna temporary transfer of power hi oma thi na emo ban na emo Risel lo na thila emo Vice President chuan President mo phurna ala theyani kum sang ni le pasari khan President George W Bush chuan darkar reilo te chung Vice President Dick Cheney nena President mo phurna alo da to bok Russia in Zircon Hypersonic Missile en chin vele ta China in Hypersonic Missile en chin wanga United States lung oi lo thule US pon laser thami siamatum ve ngal thu kha kan puang to a tuna Russia chuan Zircon Hypersonic Missile aron test vele tarup maya atua tema hian ngoi hle hin tum lo ani hi atopa indo pui pathum na te hi a chuak lowang ti tu nge soi thei ni a rima man na tur om lo se hetiang ralthuam man to tak hi siama tul lo ve nen eng tiknia emo chuan ralthuam lo oman kol te hi ala puak ke durinari no mani ramdang intelligence report po ni lem lovin Russia chuan November ni som pariat khan Zircon Hypersonic Missile hlothling taka a en chin thu aron puang tamaya Vladimir Putin chuan he Zircon Hypersonic Missile hi ngam rual lo ne rual lo tin alo saito a Zircon rim hi a en chin nakha arei ve ta hleya China le US mit me ya veng deuh nge moni Russia hian Zircon Hypersonic Missile chungchang hi engma malak na anei ta lova maro chu khatia China in thomaron nei le ta ka chuan Russia po ngoi du ta bik lovani mase Russia hian Hypersonic Missile hi anei taktakem ti hi a riat lova hlothling takin kan en chin ti en han soi takma se ramdang intelligence report atanga kan mu chu ni se a oi om view dona Russia siam COVID-19 vaccine Sputnik 5 ang deuh khan thom beng cheng aron siam mai nge fin fiana mu mal tak a om ri lova chuti rual chuan Zircon ngor hi chu ma anlak na hi rei to a chuero kan riat mai tha ome kan soifo wang khan hypersonic missile hi sound speed let nga athok chakania chak hem tak tur chuni laser thatak chuvin akap thathei dona US chuan China le Russia hypersonic missile ka thak na tur laser lam hi alo boipui le der to bokani Russian Defense Ministry thu choina tar landanin November ni som pariat khan Zircon hypersonic missile hi Admiral Gorshkov warship atangin an kapa Arctic tuipuya a target chu chiang mangkhengin a fuani kumsang ni le sompariat khan Vladimir Putin chuan Zircon missile hi mipui ma a soi chuak to a Zircon hian tui le khomola a target kilometer sang khat chunga mi chu thattakina ka fu thei tin alo fakna sa to mai heti khopa hripuin khovela ti boy me la hian ralthuam laka intlan siakna a chol pha lo rima India ram point COVID-19 hridona a asum man ain ralthuam chok luna na asum the chua hi ala tamzok fe ani Khovelian muanna anei don lova ralthuam an siam bel ze langa atopa kan thil siam te vekin mihring te hi minla ti hlum le don ni om takani hi mihring mason na hian kan chen na leilung hi ati chezok zel boka abeidon thla kani hi US in Beijing Olympics boycott tumta November ni som panga khan US le China president te chu darkar lidon anin koma
ramro pui pani te inkar hi a tha chho zel tura kan bei sei lain kan soilok ang deuh ngei khan trong kam deng khong tak takin anin vom zui le ngala tuna Biden admin chuan Beijing Winter Olympics a thleng tur hi USN diplomatic boycott siam sakatum thu an soi le ta thotan nia anin kom na khan Jinping an Joe Biden chu Beijing Olympics a tel turin asom rinania ma se Olympics lam kha Xi Jinping khan a soi ritatlat lo maya tuna hei Biden an boycott a du thu a soi le ta boke inrem na lam an hoi mel ta lo hle ani Hong Kong le Xinjiang province a China sarkar chet dana US lawmaker te an lunga oi thei mol lo maya President Biden chu diplomatic boycott tal siam turin an phut tatluk maya Biden po angoi thei ta big lovaniang a administration in malaka tum thu a soi chuak ta nge ani Beijing Winter Olympics hi February nili sang ni le som ni le pania tan turania Olympics organizer te chuan COVID-19 thunun ani dan anjir chiang me ka infiam mi ten COVID-19 vaccine an lak vek theinan ma an lamek bokani US hian diplomatic boycott a puang ani chuan official te atir don lova US ram ai o tur infiam mi an tel don lo ani mel Donald Trump azuna America mi puyan lo wai reng mai US election 2020 ya Joe Biden chu tlinga puan ni in Donald Trump chu former president tia ko ni to ma se America mun tam taka khuan kum sang ni le som ni election ala top lo ni na lang tlat mai mun tam taka Trump 2020 thuziak te thar thatak tak mu tur la om reng maya Donald Trump flag le lukhum te mitam tak chuan an la cheleka Trump ti sat po hal ala tlareng mai ani tumdanga US election angkha ani chuan President Louis akal chua to chuan thom nei lovin a bo zui ve ti mai thina Donald Trump ero mi puilam hian an la du ron ta cheu mai ni ina langa heti khopa du tu nga hi a han tling lo mai kha thil oi har sa tak chu ni ve reng ani Donald Trump hi ala lar hle ani tia han soi satli ringut hi ni lova Donald Trump thom na zor na dor te chu alun em reng maya thom to chi rang Donald Trump aw la le ama thlop na thu in chut na te chu Christmas bazaar lun lai ang mayin hral alat la hle ni in dor en kol tu ten an soyani Georgia state a khopa khat LJ ya chuan mi hring sang khat le zasari le somthum le paruk an oma LJ Trump store chu Alicia Doherty le John Lockton an la hong renga mi hring sang ni pon tling lo chung hian Trump store chu ala lun hlea andor kota hian Trump le Melania thala kan tar ko maya ayan kol tu te pon an hong chun zom ta zelani Trump apparel company magamol en kol tu Ron Solomon chuan Trump store hi America pum puya mun sing ni zeta an la hong ti asoi boka President Louis dang te ang lo tak mayen Trump hian mi te ngai nat ala hlo hle ti riat Trump store atanga hral tlaber pakhat chu House Speaker Nancy Pelosi thalak chuan na toilet paper ni in an soya makdang dai vele khop mai toilet paper mamo na san wange Trump thlop tu ten Nancy Pelosi hi an ho ve rim ti po hi a riat tran hlei thei lovani hi Google company chuan search engine le mapa te Trump store hi an lan tir du mi lo maya mitam tak chuan an search thina ma se suspicious activity ti in Google lam hi chuan an lo thup sak zia thina ni Trump hi president chu le turin boruwa kala nei phei chu kan ti chuang lova thil chiang takero President Louis dang te ang lo tak mayin kong eng kima ala lar chun zom zelani People's President tia soi thei ani hial ome Joe Biden an kum khat ala mang lo deva amalak na te han en hian a campaign boruwa ka phalo na samaya America me puile zoram me pui hi han khai khin chinila tu zo kin nge kan sarkar thon mek hi ning zo kang o ti te ril ro lang rum mai ni kan sarkar thon mek hi kan ning ran lovani chuan America me pui ain kan van nei zo ti na ngai la athama yang chu Donald Trump an Grand Ole Party a thunun tluang zel bok CNN in November ni som pariata a report dan chuan
President Louis Donald Trump chuan Republican Party athunun zela Senator le Representative Trump dodal zonga khosa te khan Republican Party atanga tuithlar antok chhota zela sangni le somni election vuak veta kan riat lar takmai Representative Liz Cheney po Republican Party ani le ni lo riat thei lo khopin Grand All Party a hian thomani talovani CNN chuan Republican le Donald Trump adu sakwang nilovin Trump impeachment hun laya Republican lawmaker Trump do tu le Trump hoten party atanga an pe chua dan kha votdar atum berani a Mitch McConnell le Mike Pence te an re zui tawang boka Senator le Representative Trump impeachment support tu te an re zui bok Republican chunga anti-Trump Trump do zong malak ngai na omlo khopin Trump an boruak athunun chawne hleni CNN po hian han soivung view tur phei chu hre chuang lova chuti lain Democrats President Joe Biden approval rating aniam zela President le Vice President inkar akhichat me boka International Foruma USO an ngai poimo lo tel bokani US election 2024 hi anga hlel om tangot mai ole tuntu matan chon khati zong khan kan du tok le mai photanga kan channel min lo thlir sak thina wangin kan loma Myanmar lam news po kan ti chuak man trep to a min lo ngai chang zel don nia